Tomorrow you be say jore o magmo jore ubi jore. Oni no ma jesku. Where jesku? Where jesku? Where jesku when I was wo. Igi abia ni ma jesku na o mo botago mama jesku. E manige le jesku ni je university ladia. Iye ta wo mama jesku. Abia ni ma finish secondary school. O mo botago mama jesku. Where jesku? Devani jesku no we gbenu egbe mi. No we gbe winana. We no jesku do we winana me winana. Do ameti we. No do akoki wiebo. No do asame ni wiebo won. No do arieru ya suya. Do tota yo. Ti ama gbo efo. Won challenge mi emi. Meke akinya ya hulo ne. Meke latte do abori aboni ya hulo ne. Abe mani gbo managbon we ya hulo ne. Ebi ohunu. Ya me gufo. Okekere ya mosto wu. Meke laboni. Etio salo bo etien ne kao. So Imina mione. Veni aya lado. Even waya lado. Oh, area ya supporting me. The supporting no go no do swami area do. Area ya supporting me. Don't say that. O saloba ga meti appear ma we jore don win alele me. Ya kporu ye no ma. So o be eti be we mi ya no da me worion. O wa we me. Gwa fese life wa advice me very. We ni ados I ma gyo ma rokpa. O ma rokpa we me. Any very. Cause my Bible. If I no salobati no bege, no neru nevo, or mudia. Room ni mevie, wa viega, room ni viega. If I na avie, we are TV boy. So who send me any winning when I'm Can you don't let you know fool me bereba mezi? Don't force me. When wake force me. Whatever why mwebok be me ya wune ya wun dan. Aba zank mon zemi. Even me wuna be dene na don't walk man on me ti we do. I chase you, come and do it. Wa unu na wa boy bomeri mina. Di ama gbo na wa unu na etie me. Amu me mu ja no mota. Ugmeto meke asa obo. Ejani esige wa mudia. Awe gome asa obi me. God can choose anybody face. If you look at my preaching nowadays, powerful. Or a co beauty me, harrage me, bela no mama, swaya fi wuvu, swaya fi wija no legado, wawe oni akia, well saloba no tama many akia. When the time come, salobo, eka we a bege, eka we man wa uwidi we are we are live oni. When you are live oni, every ogunu, egbe awaya. Don't force me. Let God time is the best. I go say. Why force me? Ijo geki, amo geki, double blessing on the making. Why ijo ge, why amo ge, why ijo ge, why amene na wo. Bega ya. Wega ijo ge, itian yes God do kibu we ade. So ma wa pa, wa se mi aye. Osi eni na selete mani sikek be na. Kwa go saba bidi me we oke. The spirit make our boss strong. E Joseph be 15 years. Uwe gan. Uwe me jena me be 15 years. Uwe. Ni ala jambe ministry na. E Joseph be 15 years uwe gan before he become a king. So me don't let you be wa mana. Wasabi aye wa go me gbe the years. Maybe I go me gbe na be maybe I be say osaba ke bunye mata. Cause I'm your den wa mela. Uwa wijo honey we guve na position na egwemu. Bega a position na egwemu. E ma ni bu material me wa wu na ni ya. Ya ma ti ya wu na. Ya ma ti ya neru ni mo. E mo ma se jin ya e. Because all who wa.
Tirie nu ema wenu rie fo. Iwenu mienu ya aneru. Ima wenu rie nu ya kungo. Irie pichi dia nu wa iwenu ya neru. Ima wenu ya kungo. Ema ni buma te vio edene na iwo. No rie picho na mo vian la dia ye keme wa yaji. Pani bua ijame wo me kwene wana iwe prayer na wa isa deso wa do anyanya come na we no wo yada. We ma wo agbazu. Gwamaku eme ni ya neru we no saba big spirit man strong one. Ya lobye mana ya beg. Mana lobye ji ata ma we no ge na mwe na da to laluwe. O se na ka se na giro no. We mi ni amie be room ni do swan stage na. E room na give ye, e give ye e room e pete goji. Do wa mana na no wa e mana e give ye na. I change room. Ala egbe ya na do akia be na me beta to agbe me. Ni aso abi mana na egbe ro pa kikia me. Obo me no nete fodi o ki fodi. Egbe gi oko me ya yori je me no momo. Women ni amie me neru yoni bage mi no sunu bebo. Yoni bage ne medo ni buna igwa zo. Na wetu walaluwe. What are you saying? Ope alalu wa we no okodo value. Pa wo ko respect wa we la lo he. Okay, I respect you we. Yeah, jami yeju wa odo wa mana stop e. Wa se mi aye room ma. E ba me la di part 1 na. E ba me la ona. We are coming. No we emi a oyage me wa fi se jao. No we emi a oyage me wa fi se jao. Oba we mana wa. Ebe we na bata we to bege me. Wa amwe boria u to bege me. Wa agba ma ba me mi u to bege me. Wa mo tere u to bege me. Wa ga wa me socially be eti Jesu no bo eti ni kawo. E ya neruna. Wa sabi a ege Joseph igbe 15 years we ga. Wa sabi a yo. Ama women no waru owo bo me. Wa ya reje life wa me iwe competition life. Life ni wa jena I'm okay with it. Ko eje do eti la do na me gwa me ni ya ga nuwa. Me na la do me na sama me women la do e do magbana. So he do like do ukiki. He got la do wa be jore la do. Everywhere go shake. Everywhere go shake. Iko ni rekin ya akuyesto ya de do mi jore. Wa we ma wa pa ma wa hi. O me sege no sakai. O na be ma dan wulu fune. Awo ma son. Awo gwe abo re ya wo no wa wulu fu. Cause me gwo me bebiri e bai. Ima unu dede me. E bo dan no gbalo ye gbe ni ogbo e mo wa mo ya dede. O to do ga gbo wa no ria. E ti Jesu no beti ni ka. O te we bo ga gbo wa ni ria we bo. E ti Jesu e ti ni ka. E mama dan wa mama dan you give wa o ga return you wa ni Jesu. O salabati me. I'm a choosy one. So allow him to direct me, not you. Eti fake. Ikpa fake when wasi koko se wa gbe mo. When we bozobo o mo expect me like that. The only bini woman na mo expect me like that not stand. Today you want to tell me say because in the Nazareth agbo there ya lelu wa cool. Tijo mo le livie e cool. Ama cool wa ti dey free da be. Ni ma na do agume go mommy jore o. Because they take me like a mother. No come ye gbe me ya fi o anu wa ma de mi no ria. Aso ago bi saloba wakin. Wari ye dagmo wa no san. It's okay. O sare me ajagmo na ye do won na lele. So so what? Where me I do won na lele. Joseph ya gbe 15 years we gan. Me mere ma che wo me for 1 years ojina wa do so. Wa beki. Ijore jedo wa we ni la do wa egbe ma ye oho wa we are wa ye gbu wa ji un wa zese ade egbe ma ye oho wa eru wa we kon o ye do wa ko se mama no wa mama ya salobo akwe igare do wa relax e mo pa de ma mi agbade bere ya
Ya No die kwa no so. ya die Ya mi so many so. ya mi se me so ya die do mami ya gbade ge egu ni ajo bodero e poto yo da o me ogu no fo a iya e poto yi eke ubega ya mami ya ogbadi o me sege no sakai ime de do bless everyone wa e ti de do moto o i do mo agabe wo wa mu me ya mu o bet Otero written do we agbo dolewu. Mommy Faith one of Torino. Mama Faith. Longest time. Yeah, agbada level. Yeah, ate, agbada level. Di agbohun yan, when you agbohun yan, me ni jore one. Mo jore one, aka agbada level, yari yovan. Ibiaka wakina. No manoro memu bevo, memu no mama bevo. Wa oya mori sanoro, wa ya mori ya, wo go level memu bevo. A position of the level, me we no salo pari me bevo, ogeleri me. Ọgwụgwọ a bena arịa ya bena ya kyo tokpa na ruiva bena ato gelele WhatsApp bena ya to gelele WhatsApp o wa so yari ye was o wa yari ye la brother me we mute wa gwa fo no we mute no zire kenuje brother mute na no zire kenuje the background we no zero Okay. o gele diya ya gele ta where the blessings of God cause go slow oh brother me ta very yo ene ne minari do Ring talk way. Once we go my land, no, Holy Ghost fire ya strike we. The first thing, eh? And I know ya romo. You get the make up boy and woman iki. So Mommy, don't you ring force me. I know talk who I am. way. He said, Say come mommy. Jim. No side thing where. That's where mommy. Mm. Mommy, carry on. I enjoy your program. Where say Jim? Mommy, mommy, ta. Wakai. Iwe mi anu time ata wano e uvi ogbeji. Chai, gbe wa wo me. Odo level you ya Mommy, we ya latia Emunado fiel, including bebenado fiel, kakabo. okay. What that we wa? A family where be reba na ya be mo me bo pagi mo go. Yeah. Iya pe pulo ba danene. Wake we. Ma mi ni. We ya ladia. Wege again when I carry when I can lad with 2016, 17. And we makaja when you remember coronavirus that was 2019. When we are fire up me. When you get the water, we cow nakaladia preaching no car preach where a one of the one there. Nabi zobo ni ya tie bo mi na ya so ni we ke no make ke ni aso ni weji o hia we go we mara sandi we since day e wona ga he ikpia e bo se ikpia igbere a we na do gba no we e bo ni ya tie magi se a Neboaya se mama neboaya se ona hwe mi ati utete ne gabi ona hwe be palace ona we because izobo ona hwe onpa onu opa e wona wo bo me ma nwa thank you awi na do ran mo mo ge bo mala la dia wo akewo bori be ge ni ye no kwa awo bila ye no kwa ogu ye no kwa awisango ye no kwa oloku ye no kwa eziza wo na akewo bo aje Nigeria do aya kwa we ya la dia mo bi awo he bo ya ma ki bi wina na wa do sis onyo ga o do ga mu jan wo do fien we o ya ni re we bu na do fien bo si ya ni re we bo eyi go ni afia ni re we bo iya ba we na ya gbin na nedo eri agbin na nedo ani ya ni re we bo na ya gbin na nedo e me una ya o na ni me una eri ya gbin na nebo we wu ni we na ya ku igo eso wo ya o we go ni we mele la dia ya na te wa mo bugu Edi ya unia we 1,000 we 500,000. Yana ga fi ego. Edi ya unia ni re Nigeria for 2,000. Ya ni re obo ya mi ya 300,000.
Yeah, me ya 300 ni go no he. But when ya la the way so ya he preach. On your go no ga mu ya. Yeah, you gather evidence where o ko na dori e ba yan duri ya. E mata. On your go ni ya e kwa mu amo ugbo wa e ya we ni ya wi ya ye ne gbi ya ga we. E ya se bono ne gbi ya. Since then, Ebo exists. I did not exist because why? All the days Ebo not exist on a fear, but near ya why Agbedo Ebo exists. Any fear may not have fear before. One as how where we ya kakabo judge where Ebo exists. Oh, here where where he exists. Ekwe muya ya. Ekwe don't Ale win ma where ni before aba mommy. ma advance. Maybe before where be ago o yan la na video ala e TikTok la Facebook we do Ero away eki TikTok ogbe ya na ilele TikTok. tasi because e customer mani ga ire e Customer customer na hero. wa kunya e ya na do pa e ga na be pastor na we do mi opportunity mi ya la dia we eri ya even sava bo save we opportunity pastor na we do ya blow we ga ni ave fe kwani ma believe in what wanted a miracle. Eh na be biare sa there. Wanted a prophecy. Eh na be biare done in ya. Our bo kama o me next one gbe. O se na jena. Everybody is working on competition. Content. How to survive. Wow. 31 mommy eh. The Lord is your strength. Osa West. Mommy Yore atokbe. Ise o wa to bi jemi. Mommy Yore a guy never You not know? see where a jealous nursing all of here. Because everywhere we are tedo. Iya no we are no nya do. Where iya meti when we because when we jena even where that every pun where ya fi ma ya fe o manize we bo. You understand? Iya gbogbo yan we like oge izobo ne dangu we ya maso izobo awie wewe eko wana nwa okono wa afia wa to ya ye awebo umana fi don emi ropa ewu Ato. oku we ye Nigeria we baba na wona wa re Nigeria baba na ye mesi iye ruwa on odo ibo kan waka wa ruwa because Yes, ni na. ye ni we ya gmo oh sorry darling so ni we ya gmo iya me we be yeah, like so even like one hundred because even where we are go here me where there you understand so where did the anybody now was saying rubbish as a here I mean where or no what anyone again why you who what on your back who see here with O sege no saka ya ojo no sa me sane. Wa ne ma na gbo wa sane. unu ya ya temi emi rubbish ni ata so we ni majena na ma believe we ma trust we because we oze nana mi uwe ye tai o aye te na ita na oge hodabo na jona wo time with bo any rock back because obo en we ata mo bo ya bo no wa you understand what of him or say me you that when every day at time legele ika yo da bo ya yari o wa but me ya so lelu we me gi jo da bo man Okay. ni gi jo Okay. because e ma tagele no ke na wa te mata except ya ne no mo rere gboto no ma no yo bo ya we huigo of all yo da bo opo eze ri yen go ya ya Women no Osatuna, my stay. sister. Emata, no, my sister, eh? Mommy Yuri is a great woman. It's a great Yeah, oh, I'm a woman. great woman. I'm having it in a time. Yeah, People yeah, don't go woman. understand. Yeah. People don't go understand. Because in the Agbovie Mommy Yoruba, because although fi were equal, is so, eh, ya, oh, una do fi ma, oh.
Mo why number one we want to open me out kakabo. Why number one? I don't know for Okay. any other person. Let me speak for myself. Okay, beg a testimony. Una do feel oh, ni makae before. Na kamere de gboto. Ina do way okay. Yore site we see me. Besides, Also, the me na also no na dia. Who can understand? The pepper body wey dey their body. Who can understand? why He boss go and no man understand? Me man he go understand the no mega day ya pone. And me now understand na he the go gap ni ya. he go no Boss and na the kabuya gap raise ni ya na. die. Ebo ase when we time on me we ya mina awatia agamina agitia. And he go no makeke nuzugazo ugazo. Ah! Igo nyegire. Ah, why they no go vex? Why body no go pepper them? Why say the bacon na balinha? Ha, mommy you recite where say mommy? Where say kaka boy eh? We understand it. Where say? Hey, what's the big